aha chintecho bakweta root canal narishi okushemeza kwerino echintecho mutwire muchura kugira ngo erino ryagira obutorwa obwatunga narishi ryagira mwechina basa kushemeza kandi rikagaraka rikabaho bitu batagire kurukura nyine Dr. Alex Muhumuza ku Dental Access nunda beninganiraho nawe aha nshongeje nakushemera Dr. Alex Muhumuza program y'omushaho wawe aha tayari West HLH webare munonga mutebekanisa program kandi webare no kutuhereza umugishogu nkaba Dental Access garaka kuijaha kugira iki twashomesa abantu abariyo eshaheja bakutureba n'abaturikize izina na Alex Muhumuza ku rugo Dental Access kandi webare munonga kushemeza erino umuntu kakuru kushemeza narisheche cyumukweta root canal kushemeza erino cyo nyine nkimanyisa ki hati root canal no rujungu ninga no remerwitu rw'ekijungu na nitwe nkabashaho baminga konka omurunyankore runyakitara no kushemeza erino haza ekikutuma twashemeza erineri no kugira ngo omuntu agume nerino ryeye aho kuba hati turiyomore karamagezi ningo umuntu twaza ensya enungi eyo kurengwa abantu tubayi hamino gabo echo kubanza erino ryine bicweka bishatu twine cweke cyo kitukubantu turebe cyamutwe twene kitukubantu tureba omurujungu nticeta enamo then twine cweke cya kabiri nane cya kashatu ekiramwemisi ekutwara eshagamo murino hate china ninge chengere ekikoko cyari erino kiriyomo enameche cweke cyamuto no cement ingaje kurunje umuntu bwire no basa kumuhereza no bwiro je no kumareni akanketana ninge 10 cement echeromo then ekikoko cyashuma kikariye chengere kikahika aha dental ine cweke cya kabiri nkibanshanyara hato mukushanyara rokwe naho tuyine cement special cement ekubasa ku cement ingeri neryo ukagendaje konke kikoko cyarire rineryo ryashikire icyahikombe cweka byeshagama eitweta parup omurujungu mwena hariye emizi ojuke erino ndibari inemizi kandi omizo mwe hariye misi ekutware shagama omurino hati chengere cyahikiraho no kuro umuntu nagira ati ndirenta byamere erino nerintezo mutwe abamwe nibazimba no mushaya so atkakwija twina bashaha bakugu abo tweta ba dental surgeons hati nashemezeri ineryo nari yigura ataho murino twino bwoma bwitu burungi obukoremere mejo hatazo murino ayihaimwe misi erukutware eshagamo murino ayihamwe misi akeza kuyamwe misi agarukara siringa utaha haho sandemo ugaruka umushaho ari of course akwanembazi yo kumera izitwe antibiotics na painkillers akwembazi utaha haho sandemo ushubogaruka hato mushaho agaruka reba erino ndikishasha apana yaratakushasha agaraka yoziaje zitweta kanara zezo mwena hakuba hariye misomo mizomo aho ziaje hatatekamo cement yitwe yabashaho bamino hatarisiringa ryona agaraka ryombeka ataho cement permanently hatujindo taha ererino tergaraka kushasha ekigenderwa niki kugira ngo tutwenda amino gawo gakoreki garuge mu mukano ninga gahumo mukano abo ko nono getaga bwe migasho ya mino amino mwe tugukuriya konkana no kwaterera matamagito kugira ngo tugume tuyineki tuyino burunje wito bwa butosha ningo bubuhangwa ni bantuci abo mu kushemeza mino na mnongo myaka narishina ngwa twagena no mugenda ni bantuci abo mu kushemeza mino abantu bona na nabana bato nabo ntugashemeza n'abantu bakuru ntugashemeza so taruho ngo harihe myakaji no tokarishemeza ninge myakaji tokarishemeza apana emyaka yona
kurugo mbato na nabakuru erino rimo kuza kushemeza niribaje mu mbera kugira ngo umurire hati mugire ngo ubuno erino rya ukurigiro kuwija no kumwamukebera niriyetagisubwa kugira ngo umushemeze we bari munongo mutebekansa wa program hato murwire kakwija umushaho yamwakira amukebera kakweza kumukebera of course ambuze no shashota erino ndikushasharata umwe nagambarira ati ndirenta byamere ninga ijazimbiro mushayani yoba wacerebire konkato bwiro bwinji ko kushanga umurwire nabanganasa torushuwa nawe tarushuwa twine eitweta x-ray ninga scan yitu twine digital x-rays yo kutereraho immediately umurwire na wakareba ngo kina riyare kiriyo mbecwe kabyemisi ninga kiriyo mu dental ninga ki enamo so ko kweza kutera ka x-ray ureba umurete hatererino neryo kushemeza ndiya muntu ahakiriyo mukaninga umwana yabarye yishomero narebera bonera ubuha kugira ngo ibintu ryashasha kandi rubasa kwisha kuba ndetaga kushemeza eco kubanza kakuba narya ninga yaje cyakunywa cona nashasha ecya kabiri natanka kuterwa umutwe ecya kashatu naburuturu narumurazaciro okukirebyo mbi kukira kuretera ki umurwire yamaya atatere ino karyashasha munonga akabona kuzuwa umushaho wa mino kumuyambari yecu bukurataho byona umushaho no wakumukebera kajya tumbweno abo kwa binji tubakomangwa na mino bagashemeza we nayije kigenerwa era kiriye cyo kuryihamo ninga haro kuri cementinga no mare bari cementing konka binyi nayije kujya muhiye mwerino hato mushabona kumutwara umucicweke cyo kumushobora awenshi twine kureshemeza akaguma nerino ri kumukuba mushemizo umuntu najerino na marabwire kwingana ki mu kumaragurra kurga ubuya umwamushemeza zuba ryo kubanza mpaka aharakira kakwija of course nchitwara nkeda chikanka 35 futandikiraho then waheze twaiza kwihama misi tumuhereze mbazi yarambere tumuhebera umushanjo niye sandemo futaha akamere mbazi ejo enakija garaka ugaraka tomushaha mukebera amubuza ukino busasi apana ukino busasi ninga yego ninga apana uko hayina wo kuhereza mbazi akabura gumera hati umushaho nagaraka takinga ka x-ray atera kari akashana ka x-ray ninga ka scan kitu arebe riyare erino rikizire tachero munshonga yona tachero mu infection ninga shi omwena harimo namahira muri nerio hato umushaho yaza kutakinga x-ray jo amayate erine region imbasa korachi kuri completing ninga kuri maririza nkari cementinga akataha tushoborere technology ko yizire neja kwika kugira ngo wahati erino tubine kurukura kwereka bine kurushemeza kandi rikaguma hate myaka ya kare yabanya kwenkuritu kakuba kuriyo kugikihama mino kakuba kuriyo gihama umuntu aguma nebyashabyeye konka mwene NCA yagumeneye kurakurana technology nehinduka nabashabone beyongero kushoma no bukugu hatuna nebyo no byiziri technology mwamukoze hati technology itukosa turi mu digital dentistry of course digital dentistry restorative dentistry mwen ne muringo murunji musya gwa technology ya hate yituruma ya karamageza take us through the process turabire mu kumukora tangira x-ray tugamba habyo mu rukozesa mpaka kuragura umuntu hati engineer examination set yitu nendeberwamo akantuketa ka probe otakarebero kuba karishapo katino kajoto wonda nakachumto murwira so agenda berwamo nayo kuchebera na ka probe kitu umushabone byakosa kuchebera akanwa kawoninga shamino gawo so kakweza kuchebera
yarebe kizibu niki yamata atere rino neryo kushemeza yitaga root canal treatment. So atera kashani ka x-ray. So ejin machine yitu ya x-ray eitukoza, it's a digital x-ray. So immediately ko kutekinga kashani ninga ka scan nikija screen okareba erino okurire urebe chengere ikiri na urebana nemizi okwere omwigufa kugira ngo utunge approach yo kora cyo kwiyamwe misejo reno mayana nemizi nenga hi akayineri ahina mino agine omuzugumwe kaga go misho hina gine mizebiri hina gine mizeshatu ive na nena. So omushawo yayiza kukimanya akamane rino oburingwa bwaryo kuri ryo mwigufa hati abona kora ki kushanyariza. Of course noteka kugambira omurwire ekikwetaga ekyo kuza kukora cyona mwikirizana hati omushaho amashanyaraza akatoka amukoraho utamushanyarize. So aheza kumushanyaraza yaheza kushanyarira hati ayigure rino nurigurira mutwe nkere ko kuro kuri yigwire yaheza kuriyigura twine tuzeta files hateze files nzozo kutaha umuzi kwihamwe misi ekintu jeta endomota. So ne nakatambura kareba. So nakatambura kaza umuzi kihamo musi kaza no muzo gundi kihamo musi hatocheza kwihamo musi eshahejo oryozi yaje orebeka mutaro kujwa then or sealing utamu temporary cement dejon day 1 visit 1 hatotamu temporary cement hatumurwira taha. So yeza kumere mbazi esande emwe yaho agaruka konko muriye omburyo bwiri ntukora follow up kuma tutera barwire bitukumanya no shasha embazi no wajemera hatu no gururota okwizire hatu no kori hine chikuteganisa. So ntukora follow up kwenda kumanya imwene John culture yitwa nka dental access kugira ngo tumanya abarwire bitu barabata nabachasha embazi nabajemera apana ninga yego. So utamu temporary cement hati after 7 days ninga week emwe ashwagaraka for review na completion. So kakwija a day of course second visit ugaruko yigure rino hatozo miss again ureba inseriete yayomerera je tachira mu infection yona hatabo ubona kusiringa. In fact hati tuine ni artificial cement tuzeta za guta pacha. So nazo kurepressinga chi nerves. So we call them like artificial nerves. Muzo tukurepressing sa tukacementinga ahabe hariye misi then waheza ukarisiringa je na permanent cement murwiro kamusibiro kaje you go and enjoy your meals. Umuntu kakubashemize rino ni kirungi cye cyakuganyura mu narishi ni kirungi cye kiri ahakushemeza amino narishi kushemeze rino wagerageranisa n'ubwiro bw'enyuma bw'umuntu yabira rware rino bakamujangu hateneri yo kushemeza icyo kubanza nataragaraka kugira ubusasa bweri ineri twashemeza icyo nkiba cyakomaho icya kabiri ni kimuyamba ubutakure rino rye yakagire byasha yabwe magasho ya mino kugira ngo agume na mino geye gagume na gakore magasho yago yona umuntu kuba bamushemiza mino na brushing no mare ninga
nawe hino kwa ine kuba na brushing akora imiti yateganitse rimwe mazima na brushing no maretaro nshonga turi kuhendera Dr. Omuntu bihe byashemiye kuba nakora kugira ngo yarinda minuje kugira ngo kandi byo kuri byaro kuryana bihereza minuje amano icyo kubanza oyine kumakinga shuwa ngo no yozi akano kawe ninga no yozi amino gawe omukasheshe omwihango wabasa na especially cyo itkweta brushing ninga shiyo own cleaning oral hygiene yawe iyo mukayo kwekora akasheshe na especially cyo wako byamaweza kurya cyacyo wano ukorebyo ruyare no botine risks zamana zo kuza gukora ki kurwara mina cya kabiri no kuza check ups kutayera bashaho bamini at least once a year or twice ukazomsha wamino utananisha bamuncebere ndebe ndinto mukano cause twashango otine nshonga ntukugira ngo bye bye roko yetahi then harona ntukora na general cleaning itkweta scaling and polishing for our clients tukuruzi yamino gawe ogendaje harimo byina katuje bikirinko mu ciceke cye cyamuto cya enamo tuhagasimendinga twakwa garantie y'imyaka 10 semente ikiri intact kandi ibyo kurya ebitushemye kubanya turiya kugira ngo amino gitu gagume garije kandi gatakamba no kurya ibyo kurya bite bya butoshe bihingwa ebijuma ebijuma n'ebirungi ebijuma bitwehingire babiri birungi kandi nutrients nyinshi kandi important neza kuba zirimo calcium kugira ngo umuntu abintu gabase kugira amani food nutrients zishobora kuba tukozesa. Of course calcium is good for our teeth because calcium negumya amino gitu, so we advise people to take food ekubera mu calcium. Aho kandi ntungaruka nkakubuza nibihe bitashemerire gukora ibe yakubasa kuteka amino gito mukabi ebyo kuriye bero mushukara aza shukareje ekube ko zirete itari yebijumebe kuba bihingirwe ibi byo kuriye bero muzashukareyo nibikira kushisha amino gito za soda, sweets, biscuits, eclairs, chocolates ebyo tukurebera wakimwe mino binuzire konka bitari ebihingwa bokuba omuneke gunuzire omuyembe gunuzire ebyo tibyine nshonga. turi kuhendera program ubuhabuzi ubw'umurebo wa Tayari West Ariyo narebesha heji icyashemeye kuba nakora kurenga yarinda minoje kandi nogo washasha ayine kumanya tangu yashasha ecyo kubanza nituyanangereza abantu abariyo kubona abakutureba abaturikize ngo icyo kubanza ushaka kuba noreberera kanwa kawe na namino gawe urugozya akasheshe na natural wako byama kandi ino koso mbazi ogura mu fluoride no mbazi ningash component eri yo mu toothpaste ningo mbazo gukoza ku brushinga ogo kutuyamba kugumya amino kutuyamba butashanyarira amino na no kutuhereza akaho karungi omukanwa ecya kandi no kutayira bashaho bamino ukamaniza ukaguma noyimanya ukuri kucero kuzayo kandi cyarengere ukuza kandi kuza kushemeza amino hate kindi ekinanyenda kushobora twaiza kushemeza agamino hariho muringo gundi ugutukubasa kuri protectinga kugira ngo remare obwire bwinji mwene otunge garanti yo kugira uti erino ryangeri obarishemeza nimba santa kuhangara naryo omwe omushaho nabasa kureba ngo siminte nekora omare naryo bwire bwinji konka ko kuba waritahiremo kwihamwe emisi hati ojikano taho mbishenge byerino otahano mizi hato umwanda basa kubarira week
ushanga wata musimindi umurwire yaruma nagishatura kurugere kino kukibenkingana obuhango bwaco ningo shange rino rino kurube gukireho nkerebe gukireho rubaju rumwe hati ari kitwekta restoration tukora ezitweta crowns ningashi akakofira call them jacket crowns ningashi akakofira so erineryo omushaho hino kwa kuretereza je then akataka kofira permanently kugira ngo nobasa kurya buri kimwe cyona retahendekire haraka kofira aka hariho nanaka norete bukushana hariho akaruma koma itweta porcelain then hariho na akakataro mukoma itweta zirconium ningashi imaxis tradio so nabo bwine emiringo yabyo so obo bukofira ntubukora kwenda kwereza garanti ngwere rino yakubaho twaheza kurishemeza kandi aza kuriya buri kimwe retashatukire ningashi tagarike kutunga any damage irine ariko bari yarengiwe irine rumukika kugira ngo niryo kukura nibari ya stage rero kugira ngo no kushemeza tubashemeza no wire gukurukura hati amina gutu kugira ngo tarikishemezewe obwiro bwenyine gagariya gabana obundi gatanje kutengete cyo nico kubanza aho kugira ngo amino agamashereka no goga kuhereza ago bukuru okugarakuratani so milk teeth guide permanent ones so kokurera yari yatengesere kandi rumune China nori hamo erene ry'abana then harohogu mutayi witu atwirokwe narugumande hendeka atakufayo nerehendeka atakufayo akiza kwijo mwirwarira ushangu tiricine ececweke cyamuto kitweta crown hatoshangeriye miziyonka niyeriki umwigufa izitweta retained roots so atoshangu mwenu tokibasa kumuyamba most especially agagebijigo agagebijigo nango mission tubasa gombeka konka agagebijigo shanga kicyabire tureti n'engino yashwekere naki namizejo sojo ta hereka turiyemo agana mina gutakushemeza nizamaziki ezikuba zimezere kubi ezitweta impactions ushanga amina ganda gari straight nkeri konka ryo rikija ryabyama murindi riti eco nkibabantu abakuba bine rubaruke hati nkere noreba straight konkeje muziki nogerebo kwebyamere endijo nogere muziki kwebyamere oku yotera shohire no kushobora these are wisdom teeth so basically ata ageri tokari shemeza ngori giheme misomo omurwira agumenari ne cya kabiri accessibility yana yashama ukwashama no shangangu omurwire yana yashama so akakoma kitu akakuyamwe misi kakwika yoko so ezo za muziki in normal practice na modern dentistry ntuziha mwezo tutukushemeza bari mnonga umurebo atari westi hatuine kireki kurga twatandikira program omushaho wawe nabandi Olivia Kamsime kandi nabantahise Dr. Alex Muhumuza ari kutushoborera ahanshunga eyo kushemeza amino nyabura were bukangwa arebereraje amino gawe kandi kutayira omushaho butosha okurebekangu kandi wakebera amino gawe kugari kandi gabana gashasha watunga obujanjabi bushirikare nitukuyamba mnonga program omushaho wawe watintu kugira ngo nokebeka ngo waguma nugireba buri rwa kabiri aharshaha ishatu nesweka ezo mchoro program ejine kuchibwa heshitongore cha National Medical Stores ekiri kujinanzubwa kandi kujanjaza embazi omwihanga ryona wati majangu abantu abombyanga ebyakagadi kabarore Fort Portal kayiruka amarara mahango babashe kubana basiyaho embazi ikikuru no kweka ngo washeberaho butosha kandi no kuza website ya National
National Medical Stores okumanya embazi yaba yashikire omucyanga cyawe wato icereze nkusiburaha orare kurunji turebane wiki erkwija program y'imshaho wawe yabane kushibwaho National Medical Stores.